ngaturang suksumaning manah lan angayu bagio pisan duani ayah-ayahan duwe sampun mecihna pesikian iraga sareng sami dumugi sangkaning ayah-ayahan duwe sidararis yannya didiang riki rek jagat berduyung sane kodan riki ring pura desa pusah lan pengaji sida labdo karyo sida sidaning don dumugi desa yang widiwasa sesuwun sareng sami ngaksi kawentan puniki sida raris jagat berduyung kelawan jagat pekraman sane nyarengeun minangka mangkin puniki sida nyangsan raket tur maning sida keikian kasukertan ando ida sesuwunan sami sebelum titiang untatang atau titiang pasti ke sampun mejanten akeh kekirangan titiang